hang le rong idan UMDC dan program jangi bang ijit support district council ban panek pansa ya ka igrustur khamta mele ya ka shha shongman kane ga chau bhoi hado banta ni shani support kidong kithain ki jangi misa ha kumdum kamlongo balengong kunta namar ha ki de ki khenjat banai ki badap kidong ki khana samla ki bala mot ban kha matrik henry haba ki apply ya ka ST kimyo ka DC office ka kentai war ya kata namar ki pan ya kata ka biong kasih trai ti haba ni pan ya kasih trai ka port district council ya ka form ki ai henry haba ngilai kendo ngimut sabit chapo office ngilai kendo ya ondar secretary ki ong ba omla ban tiang namar hado banta ya ka de ka bil om patla ban pas te kini kena bathok matrik banta kisah kumdum kaumlongo namar ba ka DC office kam ai ya supply certificate te kumtang kerpat ipi kumunong mi khamat bat phi rase pisong ha kaliang pasha si council to pasang lam ya kaliang kacing e ka bakindo ngala kaliang jong ba sinong ngala sim ya kacing kekli kalong kor henry kabor junga kampot syata henry nga kerpat ipi bakala long ka bala la pinan panun kam yang ngikir ba sinong la ne mangi kino sensar right ngalong bakloi wal ada ban delegation shau CM la ne shau minister in charge jong ka district council affair jong ka sekar jela ka jungi yang akan pat hakabalam kabasbon jong pi pasnong pi hagabede botu ka chau boy mo hagabede bo ka chau boy maro do bi wangat gatu barok layangat lut ki menta nagalian ko chonga ku utau MDC bode pek de khmi e garti ko dustur uba lianda hani e utiu longdo pi e laulum ngalang ni gini gerangba maro danggarak cui khara longdo wat karak nong tulu karak mathan baru kini gilang kirak nilai lum banyak keren halo gani kapang shau boy le cui i hani e gorkom shau boy li chau kurim i teka cak la de lokpa chakasi shate habali chau dekhar ki hab ai lao ke cak ong ji tang jai ong i hani de machu enta demi i kumno ni nyebut ya kata kuriti gustur lagi lok i ala ka jong kuriti gustur i te ka e ga bangasmo banong hani menta uba Henry lakun hanga khachi khait dan si dan acan malakamit uba Henry pun hanga te suong no bajaran khan ba wan gani ga lockdown haji sisa ngila de ni banya chat ya gani te ngadong uba Henry batang su like por hagini gisngi yin persang ben lumbiang ya gini ki longdorat ki jongi nadu lati lapo western limhoy ke jirang ga pathar khma ite rukile e gaju berukom ku balik bi sani ingine belum berlang-lang ya gini giba praktis ya gini gaju perukom bangin lek da gawe kasur hate po district council ngaru nagaliang gajonga ngalakan na po district council andre ga bersusi ke bangayo slow na po district council na kasentur jong CM kalong ba don na kisen bahalang na po riboy gajongi kiba persyak ya gini gerti ga dustur gajongi ngada suren kum nong mi khmat ubatip ya gini gerti ga dustur haka bagi don kum kita gibreu nagane ka dong ka thang ke jungi ki ba persya ya gani gerti ke dustur ke jungi ba ngasmo bona ba lada gitang ba persya ya gani gerti ke dustur ke jungi ki de ban wan bon ya kendo yangi ba nin ya persya ya ki halor gani gerti ke dustur ke jungi ki bangidan ngaso kuman si bon bana kaliang uba Henry nongrum ukran bala don kam bangin mi sakmat nin yami naga banta gani gerti ke dustur ke jungi ba ka district council kade ban itu ya gani gerti ke dustur ke jungi kalong ke badon kam naga banta jungi bangin penlong ain ya gani gariti gustur ke bami dan balai isya penduk igane nado usnam ar hajar khatsan kaladon ka ain ke balasan da gubernur jong Meghalaya ka bakiong ke kata khasi custom lineage act ka baya gani gariti gustur cui laklet macam pendrung ha kata ka ain kongrona gani ke baladet ha gani ke tem ke baladet lakren ya gani Henry ile atu gopor mare penlong an gite ya gani kecui syukran tang hapo ka house jo district council hande omsyam la pendrung haka ain jo district council nagalian ko jonga haga bangale ya gani ngam kwa banle tang ban su pendep ya gani ga basa menta hali ngakwa banle ya gani knang bagi longdin gi jongi rukin sok la shai sisngi to menta ne e bangale kun tang e lahi banle hande ngakwa bagani ga bangile menta kan long naga benta ka longdin mandin gijungi ba ka district council ba ka parthai baro kan itu ya gani garukom songkha songman gijungi
ya kereti ke dustur ka ba mengi don